Menjua-jua senina moria si ikalengi Tuhan, ija pape kamringan ibas paksa enda. Meria hukurta sebab lid dengar tetap kesempatan ta jumpa. Arkitikun si katakan kami man bandu salam tedahate bagi pe salam sitan dan man bandu kerina ija pape kamringan. Ibas paksa enda mari ras-ras kita makekan waktu tasilit guna ngorati kata di bata. Bagai pe muji ras mempermuliakan gelar Tuhan. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 100 siwah ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lengah si begiken kata di bata, ras kita ertoto. Reh kami Tuhan ngadap man bandu, mindo perkuah dengan lias atendu simbelin. Gelah banci inanami kami kuga belinna kekelengen, singgo isikap kenduman kami, ibas kami ndalani wari-wari kegeduhan kami. Ibas paksa enda Tuhan, sikap kami krina guna dengkehken katandu. Bagepe kemahandu sikap guna nuriken karena kebenaran katandu. Kam dage Tuhan singrana guna ngajari kami, gelaban cipi antusi kami, kai si harus ilakukan kami, gelahna tuhu-tuhu perhatian Tuhan, banci tetap jadi, ilakukan kami, ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Enda Tuhan kami kerina anak-anakdu, go sikap guna dengkeh kenca. Reh kami ngendesman bandu, mindo perkuah atendu simbelin, ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Daniel bin Dusada ayat 8 seh kubas ayat 10:6. Iogekan kami isina nina bagenda. Enggo itetapkan Daniel ibas ukurna, makalah yang git ngelanggar aturan agamana, aminna pe manbana isikapkan pangan ras inemen, lau anggur ras ibas istana. Emaka ipindona penampat man Aspenas, jana bekas jujuran di bata, melias ras mesayang kal Aspenas man Daniel. Tapi amin bagepe, arkiteken biar Aspenas kempak raja, ikatakan naman Daniel nina. Enggo itetapkan raja kai siman pangan ras inemendu. Janah adila pagi mbestang dagingdu bagi anak perana si deban. Tentu ibunuh raja aku arkiteken kam. Maka ijumpai Daniel penjaga si enggo isuruh Aspenas ngurus Daniel, ras temanna si telu kalak nari. Nina Daniel man penjaga pepayolah kami ibas 10 wari enda. Berikan gulen-gulen saja pangan kami, dengan lau saja inemen kami. Kenca bagai pepayo apai simbestangna.
Kami entah anak perana siman pangan si isikapken ibas istana jenari bahanlah keputusan du rikutken pengidahan du karena kami. Git ia ngaloken pemindon kalak ndai gela icobaken ibas 10 wari. Kenca anggoseh si 10 wari ndai teridah maka ulin rupana dengan bestangen dagingna asangken kerina kala siman pangan raja ndai. Maka mulai ibas paksa enari ibere penjaga ndai ia terus man gulen-gulen saja pangan raja raslau anggur lanai ibereken man bana. Sejenda me pengogenta. Senina moria sini kelengi Tuhan temanta ibas paksa enda mekapken paguh bas pengajaran agama. Enda ibuat ibas temanta nari tentuna. Tujunna ngidah Daniel paguh ngelakokan pengajaran agama ibas situasi sila mendukung. Maka si peduaken gelah moria mewariskan ketedahan ate nang dangi GBKP. Enda me tema singgo isikapkan moria pusat man banta. Pagu ibas pengajaran agama enda tentu pasti mempengaruhi keputusan-keputusan ta ibas dalani kegeluhan. Sebabna adi kata dibata si banza dipalas kegeluhan ta kuga pape ngasup ngekita nimbak peraten daging ta, bagai pe ngikut peraten kesah entah pe surah-surah Tuhan. Sebab ibas kinatana si idah melalakal ngekala ndabuh kubas dosa arkiteken pangan, arkiteken kebayakan, arkiteken jabatan entah pe kekuasaan, bagai pe arkiteken daya tarik silit ibas dunia enda. Labo paguh kini teken mon mawon adinggo melehai belta lit ije itawarkan pangan-pangan lanai bo iukuri ijanari rehna gelah ngoman ipan saja persoalan pudin kariranakan. Mekatep ngesi idah karena si deba labo ban kekurangan pangan maka ia ndabuh kubas dosa. Si tuhuna si ibuatna sila si kerajangan nepe labo terkeriken sa. Tapi bagaimana mon mawon labo kala arbias-bias nang dangi kaipe. Desken bagi nginem lau-lawit. Rebuena iinem reh muasna. Arkiteken si eme pengajaran agama mon mawon lanai i perdiateken. Lanai i ikutken. Jadi senina moria si ikalengi Tuhan. Adi sinen kuga turi-turin Daniel ras teman-temanna si iba itaban ku tanah Babel. Adina si teh Raja Nebukadnezar tuhu-tuhu sekala raja si perfect. Kerina Athena sempurna. Bahkan si erdahin Athena ibas kerajanna kala Israel si itaban ku tanah Babel pe harus kala pilihan. Adisinen ijenda pemindon raja enda ipindona man Aspenas eme pengulu jua-jua. Maka ipindona anak perana kala Israel si enggo ibuang ku tanah Babel ipilihi. Gunaban si ipersiapkan jadi si erdahin ibas kerajanna. Kala si rukur guna kini ulin ras kemajun kini kerajaan. Maka ipilihna kesusunan raja ras kala si baya. Engkai maka ipilihna. Gelah nanggotehna kugakin aturan tata kerama ibas kerajaan. Jana ia pe adi kala baya ngotehna kugakin geluh berkelas. Gulit regana standar geluhna
ibandingkan kalak si deban. Lanai mesra ngajarisa karena gaya hidup. Jana ipilih nape si mejile rupana ras pentar. Bagas kapa metehna. Meter nangkap pelajaran. Lalit man pandangan baskulana. Mesi ipilih Raja Nebukadnezar guna erdahin Athena ibas istanana. Dengan pe iajari kerina kalak pilihan nendandai ngoge bagai penuratkan cakap Babilon. Adi ije sinen Nebukadnezar sekalak raja simbrekan peluang ras kesempatan man bangsa jajakenna jadi kalak sukses. Tapi ibas pilihan-pilihan nandai pe Athena maka kalak pilihan nenda teruji daging kulana sehat. Laya merhat sirdahin bas istanana kalak sakit-sakit. Makana go itentukan na standar makanan si harus ikonsumsi. Tapi si etah Daniel patuh kal ia nandangi aturan agama ibas pangan. La kaliang git mangan pangan singgo isikapkan ibas istana raja sebab menurut pengakapna enggo ipersembahkan man gana-gana. Bagai pe persembahan pangan si isikapkan kerajaan rehna ibas kalak silanan day di batanari. Maka ibas jujuran di bata pemindon naman aspenas gelah ia lapan na pangan inemen si isikapkan ibas kerajaan dai. Ya labo ia sanksi. Maka nina bukti kendu aspenas 10 hari. Kami minum lau saja bagai pe kami man pangan si bas istana labo pedah ialokan kami nina. Gulen-gulen saja ipan kami. Idah handu ngekari nina. Makana mehuli ngekari daging kula kami. Payo tuhu. Kenca 10 hari. Teridah memakam bestangkal daging kula anak-anak endandai kerina. Ya. Tahpe anak-anak Tuhan enda. Daniel ras teman-temanna. Sikap kal daging kulana. Janah petridah nina ulin rupana. Bestangan dagingna. Asangken kerina kala siman pangan-pangan raja dai. Makar kiteken mulai bas paksa gulen ngenca panganina. Pangan raslau anggur si ibreken man bana. Layang git mansa. Enda ncidahkan makana situhuna Daniel ras teman-temanna patuh kal ia ibas pengajaran agamana. Layang git ndabuh kubas dosa arkiteken tabahna karena pangan rasinemen. Maun dah kambaci nge kerina persoalan idungi imeja makan. Si idah da kamlit ngepiga-piga kala mungkin si pemetah entahli silik jabatan. Adilit persoalan idungi imeja makan. Makana bas kita pekalak karo adinalit perubatan purpursage idungi kang ibas meja makan. Artina kencaman ras-ras persoalan yang gap godung. Tapi ulah kita lupa makana ula arkiteken pangan sidayaken kini tekenta. Arkiteken pangan sidayaken temanta. Arkiteken pangan bene harga dirinta. Arkiteken pangan lanai kita metah mehuli. Ya sebabna mon maun dakam si idah kange ibas realita kegeluhan tak bas kinatana pago bas pengajaran agama ningenenda. Mon ia beken kala. Lanai kak na penting kal pengajar naga menda. Sebab tupung lit kesempatan nikmati saja. Labo pagi lalap lit kesempatan. Bagini na ukurna.
Tapi si idah Daniel ndai laya terkecoh. Mungkin merkiteken ia pendai kesusuran raja bagi pilihan ningan dai bas ogen tandai kalak baya. Jadi labo persoalan kalman bana karena pangan ras inemen siman pangan tehna siapa irban caya sehat. Ngikutkan aturan agama ema sirbahan cak banci ia sehat. Jadi senina muria si ikalengi Tuhan. Ya di kuakap baskina tanah kita pemuria ya labo merangap kalnandangi pangan sebabna sehat kanga teta banta rusur mejile kanga teta daging tama bagai. Tapi banci jadi erkiteken kalak singajak kita man elit buatan na janah pangan si ibre kene lakanggo sipan duna si ikutken labo min dalih labo min salah. Tapi banci jadi erkiteken pergaulan ya pangan tabah ngencanari siakap pangan. Janah lanai kita ngitman raskala si latar berikan kita pangan tabah. Tapi dikala si ngasuk berikan pangan tabah mengaya aras merudu kita kerina. Jadi tentuna senina moria sini kelengi Tuhan. Ya Daniel paguh ia ibas ngelakukan pengajaran agama singgo isuankan manbana kitik-kitik nari. Maka tupung penguasa pe menawarkan pangan sintabah labo ia tergoda. Ya, laya tergoda. Janah pang ia ngatakan caman aspenas karena surah-surana. Ibas praten Tuhan ras perkua ate Tuhan ibagikan Tuhan kai si ipindo kenandai. Jadi relajar kita arah kata di bata enda. Tuhu-tuhu kita iajuk. Gelaula arkiteken pangan pengajaran agama singgo ibagikan kita pe banci terlupakan kita. Pengajaran agama indah ngajari kita ibas melala hal. Ibas kai pe kita iajari. Adiman pe kita ulah rangap ingat kalak silaman. Tupung kita man ulaka kita riba-iba sebab landit ngakalak silaman tapi kita riba-iba. Tupung kita man ulamin teridah maka kita kalak si kekurangan man kemelankan siye. Tupung kita man ras kalak silit buatan na angkar maka ulah kari turah pinakit. Adina tupung kita man sintabah ingat ka Tuhan gelah na ulah kar kita kentabah nalanai kartotoman. Melalakal pengajaran si tuhuna ibas meja makan. Ya tupung kita mani melala pelajaran si banci si pelajari je. Gelah namin pe ulah kita sempat ndabuh kubas dosa arkite-kiteken pangan-pangan. Sebab makatap terjadi. Deba ibu atina atur nandela der ipanga ibaba ku rumah ibu atina dungna kedaten langda ka makan sepuas na ninenda dan dugalar nang guli standar na. Labat si baba mulih nina. Maka tamay na kupiring na malala, baba na kamulih, kang deba sidah kami bagay. Ya adilit kita bagay, kuakap ngobay baci si pekena-kenari, gelahula kita kemalun. Ula ka kita icakapkan kala. Sebab na panganenda pe asabias na ngenda terbendut, ya terpan kita, adilang lanay bo terterusi kita. Saja pengajaran kata di bata, siseh man banta ibas Pak Saenda ngajari kita kerina ya gelah ngasup menahan diri bagi Daniel ndai. Lid pe pangan tabah hije ngasup yang kuasai dirina seh makanina labo yang gitman pangan-pangan singgo ipersembahkan man gana-gana bagai pe si isikapkan raja silanan dari Tuhan. Maka si ipindona gulen-gulen rasalau inemen sederhana kal ngenca. Jadi kita pe belajar hidup sederhana arah pangan-pangan maka naula kari arkiteken
gelah tabeh pangan-pangan lanailit siman sikapenken kita guna masa depan ta. Ya labo mindali herbagai-bagai gulene bengkawe ibas meja makan ta, tapi ingatlah kegeluhan ta ibas masa sireh. Memang isi pelabau meteksa kai si terjadi man banta ibas masa sireh henda. Tapi perlu kita kerina ersikap. Gelahula karisi keriken silit gunaman saja ngenca. Padahal melala dengar kalsiman sikapenken subuk kesehatan ta, subuk masa depan ta, subuk karena kai pesi iperlukan kita pagin kencarah gancang na umur ta. Makana senina moria si ikalengi Tuhan pelajaran singgo iajarkan man bantara pustaka si badia enda min pe jadi pelajaran si meherga man banta. Tuhan Yesus pe tetap iperdiatekan nakala si kekurangan, ibrena ngakala si lalit nakana gelah man. Maka kita pe tupung jumpa raskala si kekurangan, si biak banci si sampati lah. Gelah ia pe banci ka ina namina perkuaati Tuhan arah pangan inemen si banci si bagikan man bana. Makana relajarlah kita tetap senina moria sini kelengi Tuhan, ulah riba-iba, tanggeri lakriken, encena ambeken, lit ngeje pangan lasipan, lasi bagikan, piah ambeken, edakam padang pangan desi breken man kalak si kekurangan. Iya petrakap akapna kita pelabu kekurangan. Em pengajuk man banta, pendilo man banta kerina, kelah kita pe tetap ngergakan kegeluhan enda. Tuhan si masu-masu kita kerinana, terpuji gelar Tuhan arah kata di bata, singgo idengkahkan kita ibas paksa enda. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rendai kita bas kitab Dendenta nomor 445 ayat si pemena. Mari ras-ras kita sadabas pertoton ertoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami. Ertoto pe kami man bandu nandangi kerina nandai tengah-tengah gerejandu. Gelah ngasup tetap nuankan pengajaran si mekuli karena katandu man kerina anak-anak. Gelah nadikune kujapa pe anak-anak enda kerina, tetap paguh pengajaran kini tekenei igelemna. O Tuhan ertoto pe kami, gelana ulamin erkiteken pangan kami dabuh kubas dosa. Tapi banci pemin kami ngasup tetap gelem pengajaran si mekuli arah katandu. Ertoto pe kami nandangi senina kami moria, si ertedah ate guna natang tuah. Kam Tuhan si masu-masu sura-surana, ras ketedehan atena. Galah ia persada ari tetap ras bapa i tengah-tengah jabu. Bagai PO Bapa, kerina orang tua kami, senina kami moria, orang tua kekelengan kami, si erteda ate guna anak singgo dewasa gelah erjabu, Tuhan sinikapkan pasangan geluhna. Dengan PO Bapa toto kami, gelah na kerina anak-anak kami sisangana kuliah, nusun skripsi, bagai pesinda rami dahin, ibas pengaturkan Tuhan, nggo sikap kerinana, guna kini ulin masa depanna. Ertotopi kami karena senina kami moria si sakit, bagai pesi erceda ate, Tuhan kam singapuli ia,
Khususna kekelengan kami nande Andre Brutarigan, si genduari sangana receda ate, rikut ras anak kami Andre res Jostra, bagaipe keluarga ginting mergana ras keluarga Tarigan, ija bapa kekelengan i tengah-tengah jabung goleben ngadap kukam. Bagaipe anak-anak ndu si sakit, subuh i rumah bagaipe i rumah sakit, ir bagi-bagi pinakit sindenden bas daging kulana. Khususna anak-anak nupe si terpapar COVID, Tuhan mekuah ate dudurkan tandu si melias guna memulihkan kesehatanna. Kekelengan kami Bapa Mira Surbakti, nande Mira Boru Nainggolan, Desriyanti Beru Surbakti, bagaipe nande Santika Beru Peranginangin, Harsiles Ginting, Nina Beru Sebayang, Rita Beru Sebayang, Aldo Sebayang, Hana Beru Sebayang. Bagaipe anak kami Agnes Beru Purba, Kemahandu Pertua Bapa Ceria, Iting Ceria, Nora nande Ceria, Naras Bapa Zivania, Ceria Dea ras JJ. Bagaipe nande Angel Beru Surbakti, Dasrifani Beru Sembiring, Sefro Sembiring. Dudurkan kam tandu si melias Tuhan alu kuasandu, sehat mejuah-juah kerina daging kulana. Ertotope kami karena pengurus Moria Pusat, Moria Klasis ras Moria Runggun, kubas tandu endesken kami geluhna, kelah malem matena meria hukurna, sebab Tuhan si masu-masu kerina kegeluhna, ibas ndahiken dahin pelayanan, ibas masa pandemi COVID enda. O Tuhan, artoto kami mindo perkuah atendu, kelah kam si masu-masu kerina pengurus Moria, kelah ngasup ngaturkan perdalinan Moria, bagaipe ngaturkan pelayanan versi pandemi COVID. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami, pasu-pasundu pe kerina anak-anak du, si tetap ngarapkan perkuah atendu, ibas menghadapi masa sulit bas paksa enda. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan nande i tengah-tengah gereja ndu, kelah ia tetap megegeh tangguh pejuang, ibas ngalakan persoalan kai pe sirehman bana. Alo kendu kami Tuhan ras pertoton kami, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto bas pertoton Tuhan ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina, senina Moria sini kelengi Tuhan. Salam si tandan man bandu si baru dengar bergabung bas kebak tinenda. Salam tedah ate man kam kerina kekelengan kami ijapa pe kameringan. Jumpa kita ibas kebak tin pe Amorianta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerina. Salam sehat, ras tetap semangat.